Reka mwese mbasuhuze mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwebwe mwahisemo kurikira Man TV. Nitwa Hassan. Muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe byinshi bigezweho by'umwihariko kuri uyu mugoroba ku itariki ya 13 Kamena 2023. Muri aya makuru turaza kwibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuze kuva muri iki gihugu tujye muri Uganda, ndetse yewe tuve hano muri Uganda twerekeze hano mu Rwanda. Muri aya makuru ngiye kubabwira ko kuri ubu vuba cyane ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashobora kuvuka Repubulika y'abavuga igiswahili. Byatangajwe na Patrick Mundeke. Ese ko mu gitondo twavugaga ko uwitwa Kayine Rugaba Muhozi arimo arafunga umuhisi n'umugenzi ushatse kuvuga n'iki, noneho yaba agiye kuganira n'uwitwa Frank mu muhezo. Ni byinshi cyane turi buze kuvuga. Duherukana Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari mu ruzinduko muri Togo, none ngo umuyobozi w'igihugu cya Togo yashimiye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubera imbaraga nyine akomeza gushyira mu guhuza abanyafurika muri rusange. Reka mwese mbahereze ikaze. Reka twanzikire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko umujyanama w'umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe Patrick Mundeke yatangaje ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashobora kuvuka igihugu gishya akiswe Repubulika y'abavuga igiswahili, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ibi Mundeke yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cya Kivu Morning Post, aho yanenze bikomeye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Avuga ko ushobora guteza amacakubiri no gushyira igihugu mu nzira y'ubucakara bwa politiki. Yagize ati vuba cyane Repubulika yunze ubumwe y'abavuga igiswahili izavuka. Ati nabwo ni uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba babishaka. Amabendera ya Repubulika nshya y'Iburasirazuba ari gucapwa, izahuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema na Ituri. Mundeke yavuze ko gukomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga bishobora gutuma bamwe mu banyapolitiki n'abaturage bahitamo inzira yo kwigenga cyangwa gutandukana n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Nyamuneka ntago ibintu bikomeye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ngo guhindura itegeko nshinga bingana no gucamo ibice igihugu. Uko Tshisekedi azagenda arushaho kujya mu busazi, ni nako natwe tuzarushaho kujya mu bundi busazi, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora, we ntabwo ufite. Ibyo bivuze ko tuzacamo igihugu mo kabiri, kandi muzabibona. Mundeke yanavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batazaterwa ubwoba n'igitutu cya leta, ndetse ko biteguye kurengera itegeko nshinga ririho nubwo byasaba gufata intwaro. Yagize ati nidutinya Tshisekedi ndetse n'intwaro tuzazifata kugira ngo turengere iri tegeko nshinga. Ibintu birakomeye nyamuneka. Aya magambo aje mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gufata indi ntera muri cya gihugu, dore ko kuwa mbere tariki ya 15 Kamena 2023 Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje umushinga w'itegeko ugamije gutegura amatora ya kamarampaka cyangwa se bizwi nka referendum mu ndimi z'amahanga, intambwe ifatwa nk'ingenzi mu nzira yo guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga. Abashyigikiye uyu mushinga bavuga ko ugamije guha abaturage ijambo uko hazaza n'amategeko shingiro y'igihugu, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bawufata nk'inzira ishobora gutuma Perezida Tshisekedi yiyongerera imbaraga ubutegetsi bwe cyangwa akagira ibyo ahindura mu nyungu za politike nize. Moise Katumbi n'ihuriro rye rya politike bari mu majwi akomeye arwanya uwo mushinga. Mundeke yatangaje ibi mu gihe umutwe wa FC23 ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo nawo uheruka gutangaza ko itegeko nshinga nirihindurwa uzahita utangaza ku kwigenga mu bice bigenzura. Ibi bintu nyamuneka ni ibintu bikomeye cyane abantu bakwiye kwitondera, haba abatuye muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikimenyetso cy'uko n'ubundi iyi ntambara idateze guhagarara. Niba harimo hararwana FC23 gusa ari irimo irarwanya leta, reka bivuge gutyo, wenda n'indi mitwe nka wazare n'indi mitwe wenda yatwirwaneho ifasha nyine uriya mutwe, gusa ngo hashobora no kuvuka undi mutwe
nyine nk'aba ngaba bavuga ko bakihita Repubulika ivuga igiswahili nabo bashobora kwegura intwaro ubundi intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibe yahagarara mu buryo bworoshye. Ngaho munyemerere tuve hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo tujye kuri Muhozi Kainerugaba. Kuri uyu munsi byatangajwe ko umugore wa Muhozi Kainerugaba yitwa Charlotte ngo yamugiriye inama yo kuba yafungura wa munyamategeko wa Kiza Besigye yari yataye muri yombi nyine ndetse akagenda akaba yanamukorera ihohoterwa aho yari afungiye ku rwego rukomeye, mbese kumutoteza ku rwego rukomeye. Rero uyu Muhozi Kainerugaba yatangaje ko ashimira kandi anakunda umugore we kuba yamugiriye inama yo kuba yarekura uyu munyamategeko. Uyu mugabo kandi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yanavuze ko hari byinshi ateganya kuganira mu muhezo na Frank Gashumba aherutse kwirukana mu kimeze nk'ishyaka yashinze akakibera umuyobozi mukuru Patriotic League of Uganda PLU. General Muhozi abinyujije kuri X yavuze ko ateganya kuganira na Gashumba kandi ko amwijeje umutekano. Yagize ati ndateganya kuganira mu muhezo n'umuvandimwe wanjye Frank Gashumba vuba aha, hari byinshi byo kuganira nawe, aracyari inshuti yanjye ya hafi, ntihagire urota kumukoraho ararinzwe. Nihagira umurota kumukoraho ararinzwe, niko General Muhozi yatangaje. General Muhozi kandi kuwa 15 Kamena 2023 nibwo yirukanye umunyarwanda Frank Gashumba ku mwanya wa vice perezida wa PLU mu Buganda. Ani nyuma y'amagambo yari yavugiye mu ruhame avuga ko ashobora kuvuka mama 23 muri Uganda, niba ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda kidakemutse hisunzwe itegeko nshinga. Ngayo nguko rwose ibikomeje kuba byavugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo ibintu biba byoroshye n'aka na gatoya, ubwo no mu Burundi kuba tutarimo turavugayo ani mugiye ngo nabyo ni ibintu ngo byoroshye. Nako reka babwire ko kuri ubu nanga yamaze gutangaza ko FCM 23 ishobora kwagura ibice cyangwa se ikaba yabyagurira muri Beni. Ubwo urumva rero ko ari ibintu bitoroshye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tuve hano duce hano mu Rwanda ubundi duhite duhindurira cyane muri Central Africa, yewe dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku nkuru igendanye n'u Rwanda gusa biri muri Togo, reka mbabwire ko Perezida Fayulu Ezozima Nasingbe yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuba bitabiriye inama yiga ku bwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afurika izwi nka Africa Air Transport Convention and Exhibition yabereye i Rome muri Togo kuri uyu wa mbere ushize, ubwo hari ku munsi w'ejo. Mu butumwa yanyujije kuri X rwahoze ari Twitter kuri uyu wa kabiri, Perezida Fayulu yagaragaje ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Obasanjo nyine wahoze ayobora Nigeria ngari abantu bakomeje guharanira kwishyira hamwe kw'Abanyafurika ndetse no gukorana kwabo. Yagize ati ndashimira byimazeyo umuvandimwe wanjye n'inshuti Perezida Paul Kagame kimwe n'uwahoze ari Perezida Olusegun Obasanjo kubera bari i Roma mu gufungura ku mugaragaro inama ku bwikorezi bwo mu kirere n'imurikwa bikorwa muri Afurika ya 2023, gukomeza guharanira kwabo ubumwe bw'Abanyafurika no kwishyira hamwe bifite akamaro kanini muri iki giterane. Perezida Nasingbe yakomeje agaragaza ko ikirere cya Afurika ntikigomba kubonwa gusa nk'ahantu ho kunyura, ahubwo ngo ni umusemburo w'ingenzi kugenda ubucuruzi guhatana n'ubusugire bw'umugabane wacu, ngo gikomeje kuba igikoresho gikomeye cyo guhindura ubukungu muri Afurika no kwihutisha amahirwe ku rubyiruko rwacu. Perezida wa Togo yakomeje avuga ko Afurika izaba ikorana hagati yayo izarushaho gukomera gutera imbere cyane kandi kagenzura ahazaza hayo. Ngayo nguko rero arimo aravugwa by'umwihariko agendanye n'u Rwanda. Ntabwo rero yo nayasoza gutyo gusa, nanyuze no mu yandi arimo aravugwa cyane. Ngomba kuba nyuriramo mu makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda kugira ngo nyine nawe ube wararana amakuru yuzuye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, dore ko twamaze kuba twanahava cyane.
Hano mu Rwanda reka mbabwire ko Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabe yatangaje ko umurwayi umwe wa Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yahungabanya bikomeye ubukungu bw'u Rwanda, abicyo ko ariyo mpamvu iki gihugu cyakajije ingamba zo gukumira icyo cyorezo aho cyava kikagera. Mu kiganiro na CGTN Africa, Minisitiri Nsanzimana yatangaje ko kugeza ubu nta muntu n'uyu n'umwe wanduye Ebola uragaragara mu Rwanda, kandi ko iki gihugu gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyorezo kitazinjira hano mu Rwanda. Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko iki cyorezo iyo iki cyorezo kigeze ahantu ngo gitera ubwoba n'igihugu ku buryo byagorana gusubiza ibintu ku murongo kurusha guhashya icyorezo ubwacyo. Ngayo nguko rero banyarwanda turakomeza twirinde, kuko hano icyo wamenya nuko Ebola ya bundi buryo nta muti cyangwa urukingo irabonerwa, ariko ubushakashatsi bwerekana ko havurwa ibimenyetso byayo birimo umuriro mwinshi, gucibwamo, kuruka no kuva amaraso ku ruhu, kandi ko uwivuje kare aba afite amahirwe yo gukira. Ngayo nguko rwose ukuntu ibintu bimeze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaho mureke twambuke izi mbibi za Afurika nako z'u Rwanda, ahubwo tujye nko muri Nigeria. Mbabwiye ko umugore wa generali wapfiriye mu maboko y'abamushimuse kuri ubu yabohowe. Muti byagenze bite rero? Igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cyabohoye Amina Abubakari, umugore wa generali Major Rabe Abubakari wari warashimutiwe muri leta ya Katsina muri Gicurasi 2023. Generali Major Abubakari yapfiriye mu maboko y'abamushimuse mu mpera z'icyumweru gishize, dore ko amakuru yatangajwe agaragaza ko urupfu rwe rushobora kuba rwaratewe n'ibibazo by'ubuzima yagiriye aho yari yashimutiwe. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuwa 15 Kamena 2023, igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko nyuma y'urupfu rwe hakurikiyeho ibikorwa byo gushakisha no gutabara umugore we bari bashimutiwe hamwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Samaila Uba yavuze ko ingabo zakomeje kugaba ibitero no gushyira igitutu kuri aba barushimusi kugeza ubwo bishoye mu basirikare babambura Amina Abubakari, nyine uyu mugore wa nyakwigendera Abubakari witabye Imana. Tukiri aho ngaho muri aya makuru avugwa hano muri Afurika, reka mbabwire ko muri Central Africa anyamurika naho ibintu ngo nago ari ibyerade, kuko igisirikare kuri ubu cyamaze kuba cyamagana amakuru agishinja gushaka guhirika ubutegetsi. Ibintu nyamurika biba birimo intambara ntago biba byoroshye, kuko ngubu reka mbabwire ko muri Repubulika ya Central Africa ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Central Africa kizwi nka FACTCA bwamaganye bwivuye inyuma ibirego bibushinja kuba mu mugambi ukekwa wo guhirikwa ubutegetsi buriho. Hashize iminsi itari mike ubutumwa bukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu mitwe imwe y'abanyapolitike bavuga ko haba hari umugambi wo kugerageza guhungabanya abayobozi. Ni amakuru igisirikare kivuga ko ari ibinyoma kandi bidafite ishingiro. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri iyi tariki ya 13, ubwo ni mu minsi ibiri ishize, ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwamaganye ibyo birego, bavuga ko ari ugusebanya ibinyoma kandi bishingiye ku makuru y'ibinyoma, nk'uko inkuru dukesha RFI ikomeza ibivuga. Ubuyobozi bw'ingabo bwemeza ko ibyo birego bigamije kubusigyasha ndetse no guhindanya isura n'umuyobozi wabwo Generali Sefrin Mamadou, ndetse no gutesha agaciro umuhate wo kongerera ingufu ingabo za Central Africa. Majoro ya FACTCA yongeye gushimangira ko iri inyuma y'inzego za Repubulika, akubahiriza itegeko nshinga no kuba indahemuka kuri perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo Faustin Archange Touadera. Mu guhangana n'ikwirakwizwa ry'ibi bihuha, igisirikare cyamagariye abaturage kuba maso no kwifata kugira ngo hirindwe ko bakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Societe civile iragaragaza
igaragaza impungenge zayo kandi irahamagarira abayobozi gukomeza kuba maso. Yizera ko igihugu cyababaye bihagije kandi ikabona ko kugerageza guhirika ubutegetsi byaba bitemewe kandi ari ibintu bibi rwose. Hagati aho rero bivugwa ko hafunguwe iperereza ry'ubucamanza kugira ngo hamenyekane abakoze iby'ubuyobozi bw'ingabo buvuga ko ari ibikorwa by'ibyaha by'ikoranabuhanga. Ubwo rero iri perereza riraza gusiga rwose abangaba babikoze bamenyekanye kandi batabwe muri yombi. Ngamunyemerere noneho dusoreze kuri ya ndege nagiye mbabwira, babwiye ko abantu 8 baguye mu mpanuka y'indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa B-52 nyuma yo guhanuka ikimara guhaguruka ku kigo cya gisirikare cya Edwards Air Force Base gerereye muri leta ya California, nk'uko ubuyobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwabyemeje. Iyi ndege yakozwe n'uruganda rwa Boeing yahanutse kuwa mbere tariki ya 15 Kamena 2023 agana saa 5:20 ku isaha mpuzamahanga GMT, nyuma y'igihe gito ihagurutse mu butayu bwa Mojave bwo mu majyepfo yo muri California. Colonel James Hayes, umuyobozi wungirije w'itsinda rya 412 Test Wing rikorera muri iki kigo cya gisirikare, yatangaje ko abantu bose bari muri iyo ndege bahise bitaba Imana. Yagize ati twabuze abanyamerika 8 b'indashyikirwa, dukomeje gufasha imiryango yabo muri ibihe bikomeye. Amashusho yafatiwe aho impanuka yabereye agaragaza umwotsi mwinshi wazamutse ahahanukiye nyine iyo ndege, mu gihe abashinzwe kuzimya inkongi z'inzego z'ubutabazi bihutiraga gutabara. Gusa ubuyobozi bw'igisirikare bwatangaje ko nyuma yo gusuzuma amashusho y'iyo mpanuka bwahise bwemeza ko nta n'umwe washoboraga kurokoka. Igisirikare cy'Amerika cyatangaje ko bapfuye barimo abasirikare ndetse n'abakozi ba leta bari mu kazi. Uruganda rwa Boeing narwo rwemeje ko abakozi barwo 2 bari muri iyo ndege igihe cy'impanuka yabaga bitabye Imana. Iyo ndege yari iri mu butumwa busanzwe bwo kugerageza gusuzuma ibikoresho bishya by'ikoranabuhanga bya radari biri gushyirwa muri ubu bwoko bw'indege. Kugeza ubu icyateye impanuka ntikiramenyekana, gusa Colonel Hayes yavuze ko iperereza ryimbitse ryatangiye kandi rishobora kumara amezi agera kuri 6 mbere y'uko hatangazwa imyanzuro ya nyuma y'iri perereza. Indege ya B-52 izwi cyane ku izina rya Big Ugly Fat Fella, ni imwe mu ndege za gisirikare zimaze igihe kinini zikoreshwa n'igisirikare cya Amerika. Yatangiye gukora mu mwaka w'1955, ikaba yarakoreshejwe mu ntambara zitandukanye zirimo n'iya Vietnam ndetse n'izindi operasiyo za gisirikare Amerika yagizemo uruhare. Ikindi wamenya kuri indege nuko ifite ubushobozi bwo kugenda intera igera ku birometero 1014 itongeye gushyirwamo amavuta, kandi ishobora gutwara intwaro zipima toni zisaga 32. Yakozwe mbere na mbere kugira ngo ibi ndege itwara intwaro za kirimbuzi mu bihe by'intambara y'ubutita ibizwi nka Cold War. Kugeza muri 2024 Amerika yari igifite indege ya B-52 zigera kuri 76 zikora. Umuyobozi wa leta ya California Gavin Newsom yihanganishije imiryango yabuze ababo ndetse n'abakozi bose bo ku kigo cya Edwards Air Force Base. Avuga ko ari impanuka ibabaje cyane. Iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka yahitanye ubuzima bw'abasirikare n'abandi bakozi 8 bari muri aka kazi ndetse muri iyi ndege. Ubwo rero ngayo nguko, reka natwe tubifurize kugira iruhuko ridashira kandi Imana ibakire mu bayo. Njyewe nitwa Hassan. Aya ni amakuru yaragezweho kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 16 Kamena 2025. Reka andi makuru abagezweho tuze tuyarebere hamwe mu kanya.